abusuafo adusua etoso du mienu na yede ebrew ene anase na otwe mu yi se ne ekota mu nyinara ye ne mu eye adusua na ye hwe akristofo entete ye ne wadikan aye adusua ne bebre ene na otwe adusua o hwe atifi asem na o se Sabbath, experiencing the living and the character of God anase homeda reda onyankopon suban adi yeba sisia. As a chatabimo, as a Ote home or ye ne cronkron, ye not oppress or chair and say, a woman so of bro so dear and more bem. Be fear than a dear, that's from Pokra. Of my and say, and we are was setting apart. Ye. Mama yemfa asida nsama twediampon nyankopon sanse na dom ene na humobro na wode adom ya ma yeda so etinkomi minim yie ara sene wabo ye huban sara na woni wabusiafo nso wabo huban na afensu ye bema mu akwa abasonko ne de onyankopon kira so ensira so de ama mo sonko se de biara mode mo fidie de to London Ghana memenda akwanfo Sabbath school na fechosem mpesempensemo no kwasem ne se bosumi miensen a yewura mu ye de adusua sonko na de bro ye hwe Kristo for entity ya ye adusua na ye drum pempenso bi a enche bia na ye de kotana adusua na ye de aba na wiye o hwe na otwi mu a ye wo adusua etoso dumieno na aka adusua ba akopɛ na ye de nyina aba na wiye aduane nso di na ya sana na ede ntino se wafidie da ha wonse wadaje krompo ye ne wonye sa adusua yi ye mfa sa adusua yi famra na wiye no na wanya adusua bebre ede afrimu se ne ye ne da no sa na ochi ni na ochi twemu nyina no ye bodagu ede ama Hope TV Ghana djuma sono a mo de asi o mani so a omubo memenda kwanwefo nkransem ne trosem munsem ade hwiti wiase afana nyina kwasem ne se sa dwumadie yi enye dwumadie edafom obehia wo mwa se wo mwa bi a opese wo de beboa Hope TV no madwuma amudi ede aboa se onyankopon asem ebetre akọ wiase afana nyina omani ebeso numbers bi go ase obetimi afre na afei oni omu adi ngita ho na ansana no yenkuti nkracho emra sisia. Here is how to send through your donation for the second anniversary fundraiser. You can send it to our Momo number 0249 193
083 0249 193 083. You can also send it to our merchant ID 547132 547132. You can send it also to a bank account number 6010190657 6010190657 Zenith Bank Head Office Branch. The name is Hope Channel Ghana. Yebeda Hope TV Ghana ase won krato a wodin abre yebetwa yen addition so na me wo aboafo sonko wa ha mu ba beboa na yedi addition pense mu edi abremu. Great answer na yedi addition no ebebrem no moma yemfa yason enkofem London Ghana AZA Church virtual kwa nyuma omode bedi addition ni mu na yiwia yedi mu pense mu no edi beboa mu. Aduma say ahunchaba adwinpin ni okom yare ni owodoso arewodoso uswadoso yenyo biara ahutonya sasiso Isumaka ye worship, ye kama for asasiso. Uye mobo, brabeti ye no. Isumaka ye worship, ye kama for asasiso. Uye mobo. Fawo shiva mayeno Chiyeno Osujiye Yedanwara Chiyeno Asita Mayeni Yeno Yara Autoya Sasiso Isumeka Yemasha Yeno Amafo Asasiso I
Yeda London Ghana memenda country for virtual kwano ase enwuma omode abrayen afi yen na ne yeni na afi yen hwe yen adisua no na abegwa form wo benchen fidua mu ha omo beboa ma yede adisua yi ade abrem no ye frame Bismarck Mensa ene me wo elder Otin Mensa eka me ho e wo ha sei elder yema wakwaba na me botra na me call sister Adwoa Fusua so ena ete mfimfim no sister Adwoa yema wakwaba na fe me botra na me call elder Hansen Asamoah so ena ete eto no han elder Hansen yema wakwaba adisua no say ye yakọ na wie ye wie se adisua wi na akaba ko na kota na adisua no ye de aba na wie ye na se ne medi kanka na adisua no ekọ awie no na eye de pa nti o mese we nu na wo ya mese ade adisua na tifi asem no se reda onyankopon suban adi o se homeda reda onyankopon suban adi Sabbath experiencing and living the character of God. So, a share topic no, but before then, no, young see a dress and I'm a massive Adwoa Fusua and tradition and show body and some. Pamacho, my mom pie. Yame batampa yedawasi. Wa kwenye to say I would dear my see Miss one dear. Nyansan in Indian nephew ho. Tears so say my own concome kaye ho, where this swim. O my answer me won't see. Name why. Paint me say abrabo eni afoforo ne atiefo nyina ne nya wani madum na nchena se opia enyina nya wani madum yeda wase so etie mpaibo Yesu din munti amen amen great madam wase yen hwe ose reda onyankopon suban adi babrofo no experiencing and living the character of God and nema mienu and abrofo no eka but ase yen kasa no wafamu baako na wo come because experiencing suahunu enna sawo da onyankopon suban adi tinema mienu usuahunu na afi usuahunu na chi no wo se da onyankopon ni suban no adi ene ya ka bo ma ye pese ye hwe to da bia homeda no sene nipa hu homeda no ye ka homeda na sene nipa bebre hu homeda no ase jata bi mo mo ase obia wo sene o kana defa great na watwe we mu no ye pese ye dosomu ye domu suko kakra ne ye hwe atrapo ye bi efa homeda no ho suahunu a ye nya wo homeda na se homeda na ankasa no die ne ebe ye ne de da onyankopon suban ankasa adi e de akere adasama eno na sa na otwi mu ye pese ye hwe enka abosam no ye be fa free Matthew enwoma Marko enwoma no etire ye mienu imu aduonu enson ene aduonu enwotwe Mark chapter 2 27-28 tino opening say why a crowd or ha Mark 2 27-28 yeah when teen ya tronese se na o se won se onipa nti na o ye homeda na enya homeda nti na o ye onipa enti onipa ba no eye homeda nso bra amen amen great say asem we no ye koya ni mu a ye beba behwe ni nyina mu na fe ya kasa ho na ye ni kan show ye nhwe ahyase kra se na ye behwe ye disia na se no ye kan bibi ewo Genesis and as yes most of them edikan etri mienu yimu baako ekopem miensa no yenti asama ehho na fe yemfa hye yedusua na se most of them edikan eti ye mienu chi mu baako ekopem miensa mo enti de tro na se osena wo wie osoro ne asase ne de wo mu nyina abo na da etoso nson no na onyankopon awie na adwuma a oyeye no na da etoso nson no ohome free na adwuma a oyeye nyina ho onyankopon hira da etoso nson no na ote ho ifri se enumu na ohome free na adwuma a oyeye ewo adebo mu nyina ho amen amen nti hanse ma memfa hyase wo hase o se da etoso nson no o hira homeda no ote ho nti no brofo no se o sete no apart
blessed the Sabbath, set it apart and sanctify it. Sana brofo no oka. Sa some way no yebe trust ye passing ye church mu a yebe chiri mu passing. Bismarck me da se ye chia atiefo nso a wotie yen. Se ye ka oka se miensa wo. He blessed it. He made it holy and sanctified it. Yes. Say ni kwi mu no nse ntiase ni nyina se yete no baako ni nyina ye nhira. Yes. So we shira so blessed wate ho na waye no kronkron. Yes sir. Nti ade a yate ho bia nso no yenim se ye kronkron. Sir. Nti ne asem no ne po a ewo mu nyina ode ma yen wo ho no nse obi a otie yen no the main idea ne say we are not talking to only Adventists who might have known this particular verse. Omunim sa asem we nti e say e bie mu kakra. E say yete ase say Bible no omo twiro no. Ye twiro Bible no na verses ne chapters in him. Na come punctuations kra na e bi nim originally no. Ti e kire na omo chiche mu sa ma ye nse ne be ya e betimi ate nnoma na se. Enti Genesis chapters 1 and 2 abaye problem for many bebre omo feel say eketia ne ho. Enti amede ko firi ho ne say e be ma ya te homeda no ase yie. So here Genesis chapter 1 onyame ama summary na Moses so ama summary of adebo senia kwan ya ofa so bo no da edikan no akosi nensia. The beautiful creation of Adam and Eve. Obo omu wieye na obeti omu ani na obehu se ogan ni ogan wo ho na osono wo ho ye different from koto. So na ayi enwowa. Uhu se ebi ayi so different na ohia se obo omu da no a na omu ate omu ani. Na omu hu sa no ma beautiful na nwanwa se ne atie. Na ne nwanwa afoforo a ye ne se ade akyin ye no. Na onyame ene ne mba wabo wo mo ebenya ayonkofa bia na ano chese efe na ebeye omo chese ebeye omo nika ne ahudwire o se na osoro dom nyina ebeto nwom ene omo eto nwom ene enipa eti this is something ti okase ohyira aso ote ho oye ne kronkron a ne na opese o kire ne se ewo mu se na edikan otosu mienu otosu miensa sa akosinsia no wabom moden aye no bia soronko ama na ye nwanwa na opese o kire Adam ne Eve se nwanwa na ohu ye no sa ada we a manhye da anye bibia no we kura na ye nwanwa kese me di we mawo ama wo ne me enya ayonkofa enti the wonders of God's creation is not in the ones we see than the relationship we have. Okay. And the Sabbath now, okay, say, here topic now, say living and experiencing God, you know. Yeah. And we had the wonderful creation of Unyame or yo. So you can't one pa and yet no man no yehuno. We are say feno nanka one. And you Unyame or soon say ye. Na ne hu no kasama no me ba ye e bo Adam and Eve. E ma omuhu no ma na ono akasa me deda we yesi ho say. Ma bre me ho ase ya ba famu ase. Mu abode no me ne mu ebenya yonkofa. So the creation no ankasa no Sabbath no is the most wonderful creation onyame oyoye enu nti na esan se onyame wo mu nti eno wote ho. Okay. Esan se oni ni pebedi nhira mu nti eno hira so fi se nyame ba bia wo bia wo hira. Okay. Ena esan se ba bia nyame wo bia eye kronkron nti o se oye ne den kronkron. Enti the Sabbath no the value a woman no. Okay. It is not even about say bio ye can say when nisu the punishment a woman. We are the positive a woman say what hwere de. Yes. A chance say bia we can say my aso den kura kwaje punishment no. Wo woman no e so hu say mikita Sabbath no a I have a very good experience. Eye nhira eye adom eye nte ho e wo nyame ani.
Great. Me da se pa sene Hansen achirechire mu no na chese Sabbath no edura e was yenije. Yes. E was because da Nyankopon. Serious experience. Yes. Da e was ye Nyankopon yenya suahunu akasa ni Nyankopon nya nkita hodie because sene osi e kan se wate ho wa ye no kronkron wa shira no na chese very very important and as sene Hansen che no relationship ayonkofa ye ni Nyankopon benya no mum eno no ye nwanwa sen enema no krompo ana wabo no great me da se pa se wachechim sa ye nko ye nimu na ye nhwe bibi nso still na efa Sabbath no ho se na atwi mu de eno ana ye hwe so okay kan Exodus chapter 16 22 to 26 nso a abasem bi nso ewo ho efa Israel for ho ye hwe adusua bitimi asua firim efa Sabbath na fe ye de atoto ennenso nhyehyeye no se nnenso ye de toto se ne ye nso ye bedi Sabbath na se ne no beko enti Exodus chapter 16 22 to 26 yeah head you enti awrade asem mo se ngoma to so me ni ti ye edunsia chemu aduonu me nu kopema aduonu nsia no o se na da to so nsia no otase aduane no mo ho ba ko de olonka dumienu na asafo no mu mpanimfo nyina ba be ka kire Mose na o ka kire won se de awrade akanie o china na ye home da kronkron a odi ma awrade onto de mo wo atun na mo no ade mo wo no a na de ebe ka no onfa nsie nkosi anopa na odi sie kosi anopa se de Mose share na amon onso na moa ebia animu na Mose kan se muni no ne na ne eye home da odi ma awrade ene mori nhunu bi wuram nsia ana motase e da etoso nson no eye homeda e da no de ebi rento na da etoso nson no nkrofo no mu be free edi se ore kotase nanso wenya bi amen. Great. So sister Jofu say you just about some way ewo way about manna no na omukose se de bia omukwa omunya bi Friday also on family no in fact omo call first omo saba fie na difudifo for no say ade chi ye ni na ede essay mwa ebeba mu but Friday dey no omo fire na against the Sabbath no dey na dey it was okay even Sabbath no omo ye omo aso odin say ye be fa Mose chi na boy we akotase bi no omo call so omo anya bi Sabbath mi ede ensuahunu na ebetimi anya na sa principle no nhyehyɛ yi say the buy so sene ye be sisi ye homeda na etisen okay meda say say na Israel for no ye nyina ye nim say no makom Israel yeah mofra ba mu bebre nso anyini ti na mo free nyame akwan fa homeda ne ho that's right enti na wo twa this one na o maye hu say na nyame pese o fa sa akwan ne so Mose ma Israel for ne hu say e kai o mo homeda ne hia no enti mfie aduanan da bia na o mo aduane nwanwa pa yi da bia anopa bia na otoma na ma o mo say de odi kan ye no so okofa bro so de a emo abem be fiada ne de dasron kokra o fa mienu a se de o hye na ade echi a utimi de to ho a emo a wo bia mem omo so a omo ya so de omo anfa bia ensi no omo ko na ebi ne ho bia mejiri se na nyame ma omo ahu ahotoso a ese omo nya no wo mu omo da na ye dasron kokra ade na da bia de o fa ese e fiada ne nko a de o fa ense na omo da na ye dasron ko great ti dano fiada ne nko ade ne no osiesie ne soronko se de be ya ade chi a ukwa a unya bi de odi sie no e wo ho fresh na wadi saa na nyame enso so say yen ya ye wo achi no etwa se ye siesie hu sie ye da bia wo da ne ba na wotwe bia emfie aduanan na odi Israel for no fast asu ehunu emu me giri se ye mienu so me na o mienu opese e kai wo me da ne da bia saa ne ye ne kronkron de da bia ye ne saa no edru wo me da ne dia da kronkron menyame de wa hye yen se yenye no e wo se yeye de on pese yeye no so enisi yeye se de the hands kan ye no enye punishment wo mu na mum se wo se nyame kase bi wo ho wa ma wakwanya se da soronko ene ne mra menya ahie mu dan ye kwa yenya nhira so if you focus more on the blessing ne nhira ne ahom toso ne pa e wo ho medani mu a mjiri se benya opepa esiesie hu esie yie na otwe ne mu e de atwen homeda se de be ya ebenya mu enhira ne bi
Great. Yeah, sure. So here topic now the my honor or say time for rediscovery. Why that? Because I want to say we are here anytime I make sure addition your friend creation be I bring it out. Na any say unyame ema kwan ma culture bia e fa ne calendar. Culture bia say ne omo pe bia omo ye omo calendar. Inti ye wo the Egyptian calendar. Ye wo ne use ne Roman calendar no use ne we are see dey. Ye wo the Chinese calendar. Yes. Ye wo Ethiopian calendar. Akanfo ne ye wo calendar. Every culture bia now a group of people bia wo calendar. But there nyame ama wo bia anye ne say in every calendar no, there is only 7 days in a week. Yes. But there are different days in a month. Yes. It be a 31, it be a 30, it be a 28, it be a year, it be there, it be 13 months, ma 1 year, it be a 9 months, ma 1 year. But no calendar in the world, and a week, a woman, no 7 days. Why? Because of recreation. Sir. And for that reason, you know, baby, when you made them a he gives them a rediscovery. Yes. Rediscovery, and they say, we are dancing in Easter, you know. We are there now. What can I do? It as a say what na say. Now who say? Every bena unyame onwa say me boade mama sa day for experience. Eti mene no benya rediscovery e wo wi ase amakomu na wotwe ni nyina na me san ne no abenya sa discover kwa me kan say ehunu die mi. Eti na wotwe bia unyame de mayen say. Eti ne oye wo Israel for pen so a omo fa mana no o kire adesua no akese mienu na edika ne say nyame manumu asem no say meka se wodi ye adwuma simple me na maka say wo fa ne dodo ebesei but ene day de wo fa ensei nyame ne ka ye ntu kwa ebesei wo fa ebesei edu Friday so na wa mfa mienu a unya bi ni that is simple. Number 2 enso kire say homeda no o sha ase say mete ho mihira so me ye ne kronkron no bibia wo de ikomu no sa de ne sei kora mi nyame me preserve ama na ye kronkron enti mana no kora no ana esei no ebe wura homeda no mu no na wo nyame ye ne den o preserve e ma ne ye pepe pete se ne enye hwe yen ya sei nipa mu yi se ewura homeda no mu e wo ye brokenness no mu a going into the or preserve yen e ma ye be ye te se won no in meeting him on the Sabbath. That was a lesson na wo dey ma wo mo na nya aduane ne keke na ye nipa no anka se o kire wo se bonia break yen ya sei ya peche ya ye te se mana say a day other day bia anka ya sei na nso se ye ko homeda no mu a onyame no nanumu asem kan ye no o se maye den meye mo foforo enti ye ko homeda mu a e say ye nige say we are going for rediscovery in God foforo ye bia ye ni onyame ekonya na ye free mu a ye nya hoden de ewura na wotwe foforo makoye ye adwuma. Amen. Great. I'm say agidi for sene ye hwe no ye hwe homeda na disua no na sene o masi a church mu no edepa ye beto aso na fe ya hwe Isaiah nso ewo ebi nso edema ye nhwe Isaiah nso edie no Isaiah chapter 58 opening say why krado that's why krado yes so why krado ye Isaiah chapter 58 verse 3 na wakan enka ewo tuamua kopem 14 but kind verse 3 4 6 7 13 and 14 no okay na ye nhwe se ne Isaiah nso eka ne homeda asem ewo ho okay odi for Isaiah mo tie ye aduonu mu otwe tie mu miensa nan ene ne wakekan ye ko no se ne awoka wo ni o se waka se adenti na yedi mu ada na wonhunu ye bre ye nkra ase na wonim yi hwe mo bu adada no mo ye de mo amope na mo tete mo adwuma yefo nyina enan no hwe oham ne ntokwa emu ana mudi mumu ada na mo bu kuturuku atrimoden so enya mu eneyi emu ada yi na ebema wate mu ne ewo soro nsia no ase enya we ene abuadadi a mepe se mo be sansan ya abonefo apo ahotiri konua nhoma ama wona wo hom won so no afa won ho akodie na mo abubu konua nyina nson
ɔse enye we nso se wobubu mu pa no ama de odikom na wode mobrofo adam fichiri ebe ufie se wohunu dajani a wokata no ɛho na wonfa wo ho nhunta wo honam emu enipa yimu a ɛyɛ edumiensa no ɔse se osanka wo nan homeda na meda kronkron wa anya de wo pɛ na wo frɛ me homeda se anigye ɛne awurade da kronkron no se da se anidi a na wodi nuni a na wa amfa wa kwan so a na wa anya de wa wo pa na wa anke kansem hunu a ɛna wani bagye awurade ɛho na mema wa fa asase so sonson bia so That's right. na mema wadi waja Jacob ajapade no efrise awurade ano na aka amen Amen. Great. So share akinkan semia eda di pefe se asena Israel for no di muada omo ye bibia se Nyankopon was quiet, was silent. No if you watch omo de na omo ye ntia. Oyesa na fe watch omo the solution to omo problem no omo famu anase omo ntenenka no ne ebe ma ono Nyankopon waje omo so no e na waka de sasem we no ye be kire asese na asem pen ben edusua ben no pese Israel for no nya ayen so ne ehia mayen madasi minia besmark am se bible na ka se okay carry wanim a kire nyamso mpa na opumu ahoden a asunsun so anso no ahon nipa no bebre nam hyepe ma yehu se omu ya gidifo na Kristofo omu sum nyame nanso asam no ankasa no mfa nya adwuma so na wo hwe asam a wo ka ye no se nyama na omu ye nya ye nyama huhu a nanso wo mani so no omu su se eso nyame ani bo po ye nyama ensem fata nyana na no nyame ma omu se dabi ne sa akwan so nam hwe se moye mudi mu ada o se mote mo ho o mu adade animu nse mu di nsisie ne apopo sanse o mu hye masini nyina de mu ye ni nyina so sa hye wo mu so aso me ba se mu benya fa ahodie na wo mu so nya fa ahodie na se wo nya fa ahodie na obi ono hye wase o man fa ahodie na se wo popo no a kwan ben so na wo de wo si wo nya afrim ho no wo da na di ama mansan ye ho no enti o se wo live live a wo so wo experience no yes, experience is the best teacher. Ne wo watremu no anya musua hunu no. O say daddy obremu. Eto onyame da na di wa za agman ma ye hu se. Ani se homeda no. Ye ne ayepe. Ani se sanka ye na homeda na ye ne ayepe. Ne ye hwe se onyame be ye de ye nso ye pa ma ye. Da bi o se ye onyame na pede. Sanse o se da no ankasa kura ye da. O setting apart ti ho kron no hira so. Etini ma e wura mu sa da ni nyina na o se da ye kron neso onyame ani nti abrabo pa ni nyina no nyame hwehwe se ebe bibia ebedi mu ada o se kai edi enti na edi mu ada no na mu ada no kura hwan na ye adi asua kire no That's right. ti se edi ko onyame ani mu di a na se sinto ewo mu na enye pe a enso onyame ani nti mu aye bia enu ha ode be man nti na o ma ye hunu se azaya nwoma no boye nkokọ no akasa kire ye atu yemfo se yes munyame a emu ahoden no ni si yepa nkuramu o yedi mu na ebeboaye great even why are there that's it yes me fact to even ka openi de hu say Isaiah 58 chapters verses 1 to 12 has nothing to do with Sabbath. Then 13 and 14 ebe end with Sabbath. Yeah. So yeah, sometimes Isaiah 58, 13 and 14, national anthem for SDA4, the donor and Sabbath keepers. So, what's Anka when I home da na me da kronkron no ye nia upe, wa nye nia upe na udini ni na wanke kanse mhunu na friend ani dia na we ni beje awrade ho na memo wa nante nante osro ya na we Jacob ubedi we Jacob ejapade free say awrade anu na aka. But looking at verse 1 to 12 was totally different. Or can Israel for mumuyo or can no men send udi kan no men tia or mo fra no kra or mo onfio or can no ma moja wo mo in fact verses 1 number no moja kra ya mo sama. So na ne opeso de kire ne say the Sabbath should be a day of priority in terms of our education. Say homeda no
untumi eme lenke onyame homeda no wa bra sa no mo keka no chapters verse 1 to 12 se ne opani kan no na uguso na woye ti asive se homeda no nko a ene yeda oni nyame e wa yonkofa say yesua that with worship. So every day you wake up or even you sleep, you are worshiping. Now in the presence of God, the entire homeda is different. Then they say the Sabbath comes with time, emre, any presence. Oh, nana you are in the presence of God, but it's not bound by time. Sabbath no ovitobre kosi ovitobre no nyame ahye da set time 24-hour bia. And there or say special for me. And this a way near a declining in no say mujai sa no mano. Na imubu the dear one moyen kakapesem ne no mano nen to kwape ne mo bully amount for na mon hwe kuna for mon hwe nyisia no say mujai sa no mano. Na say mo de toa so e ma homeda no ebe ye anije die se ne mo ka no a o ka mo ni be gi mo onyame sonsom ya no ho se na ka mo be fa mo Jacob ejapade no efri se awurade ano na aka that word ne very important say nyame ano aka ni nti say one ni homeda no se ne o ka no a ne o ka no se nka ena se wo ko ye no ma na o ka ye ni nyina na wo betena homeda no popa wa no a still you are doing like the Israelites when say nka eti yenye ni mienu ni mbom na yamayani akumi akoje onyame ho ne enti ya homeda ni nyina akoda ne bibi efisa se ne Israel for free nyame ano wonte na ye frɛ no a duru ba bi a on ye hu no adentira efisa we are doing the same thing enti se yetimi a reverse in our education time for learning priorities na eduru homeda ye transi bi se ye hu sa adenti na ye bi se ye free nyame a wonte dia ene nka homeda ni ntwam no ne ye hu na fe ye koye ne nyame hwehwe se yenye great me da se pa asem bi ewo Luke chapter 13 verse 10 all the way to 17 in fact asem no ye be kan ho asem na fe ya kasa ho kakra so kan Luke chapter 13 verse 10 kwapem 17 na and also assembly wo hon my hu hia pa enti me hwe asem wo ho my enti de chro ne sie Lucas empati edu miensa nchemu edu ekopim edu nson o se na o chre chi adan bi mu ehomeda na hwe na oba bi wo ho a o wa homre honhom mfirisi edu enwotwe na wapo no a ontumi entene ne mukura wapo a ontumi entene ne mukura na Yesu hunu no ofre no na o se no se oba asanu wafri wa ho omremu na odi no nsa gu ne so na omunum ho ara otene na oyonyankopon aye na hia dan no mu pani a eye no ahinse Yesu sa yare homeda no ebu ase nkrofo kuo no se ne nsia wo ho a esese nipa ye adwuma emu na momra na wonsa moyade na enye homeda na Awurade bu ase no se nya atwomfo mu biara nsane ni nantwi a na funumu mfiri na didi daka ho ama wonkonom nsuo homeda na hwe oba yi a oye Abraham baba Satan a chechire no mfinsia du otwe eyi enze se osanu free chichire yi mu homeda na okasa no atamfunu nyina ani hui na nkrofukuo no anyina ani ji animunyama de a oye enu nyina nti amen me de pasa abasemi great has young show sasem yi adusia ben na Yesu de mayen ode ma wo na enen so ekoma yen efa homeda eno ho that's it adusia no tietietia there are points bi a hu hia say yebeka where the queen you see me de pa say na ye nahi on say it was not just because say bi amra keke na wabuso ye nahi and so only in the position na was ro synagogue ono na no ye leader of the synagogue obi e ba ye behwe no pulpit na ye ne dia bibia on na hwe but ne Yesu be ye no where the ne say ye nahi keke and this is grofo omo pride omo say ye de ye Samaria for ye Philistine for ye emamamu for ye Jew for ye na nyame appoint yen say ni pay ya fi Isaiah 58 Moon sense and mobile. On say you can kind the question was omo ye in bed no moon sane omo omo a omo ho chire omo no mo mwa omo o ka chire omo sa
ngoma moboye no unise na wo ho saa Sunday no mu na Yesu kofa ngoma no e kan 53 into 50 or kan 53 they are 58 wo ho which mean they knew it but they didn't want to because e na he asama Yesu person kire tiawa say homeda no mu no e delight o say mo frɛ homeda no say nije da ene mo ni beje now the nije no the program na akoba no enemmiri contemporary world no say esan say we are say aye so burdened and we are say nipa onam na wuhia enipa se ne wasi aka nanim asi so enne se ne no ma e fa ni tirimu a ene de omonya the mental health mental issues obia dwimu no bibi e wona dwimu a obenya anka onte se ne wote enti anije bia ni nipa kuma forget about the celebrities and the Hollywood and the what the wealthy people they are not even happy and until obi anko ye happy pa ye Kristo ni a wo homedam enti Yesu ayare sa wo ho no e sansan kire no ma mienu biem e kire physical deliverance oji oba no na kire no e sanso ye honhom mu ayare sa o de sa yen adentira in Hebrews chapter 4 Hebrews chapter 4:9 no o say ene homedadi aka ma Nyankopon man na ne o hyen mu no ono so hyen ne home no ohome mu o kenkan to aso a wo ho a okwa akokire se na Onyankopon ema ne ma honhom mu ohome na se ne ye bekwa akohome wo soro no saa hweso no ana ye de home wo ha enti so osoro wo ha ni ho amane ni ho osun ni ho a enye se homeda ni mu no obi de burden spiritually or physically ebanyame anim ba say ati ase enu ti de Yesu person o kire wo ha nyina ne se enipa bi wo ho a owo ha homeda no bi ye ne wo nyina na di homeda no but wo nkoso no enhye da anye ne fe ye ne hi but ani jesam no se enye Yesu na ye ne hi se nka Yesu pa na ye ne hi di a nka ye bebre but esan se Yesu di o hwehwe so obesesa for 18 years ana wo ba no na wakompokire mu a Yesu sane no nti no ye nso obesane ye mbi enti I want us to know obisa question bi wo then you say o teenage child bi a owo ofi akora ofi say wo de ne ko asori eye nyame na aka nti na ye ana say ne papa ne maame e na etwe no say o mra asori pan be na obefa so a obema na tie ase say eye delight e bi anyway burden no teenagers have got their own burdens obisa o question bi ontimi nyia no no ma ekoso wo wi ase no obetimi di akire ne say in the Sabbath our spiritual, mental, and physical burdens, Unyame, or so I did. Why, Jizani or Yama obey. Now, what was this young so? Obechra will say, Yes, to cry to us, who can say, Me, ne homedanura. Yeah. So, Mosamon Tiasia, Unipa Banocra, ne homedanura. No, bo Nipa, wa Monipa Mahomeda, na homedanunti. No boni nipa nti na wo ye homeda se na be ya ye nam so ni nyame be den e be nya ayonkofa enti I believe say adofo amutie yen se wo di homeda dada wo se wo ni homeda dada wo no ni nyame de ma ye no enye mra bi asabi SDF na se homeda so difo ya fa de akekere ye ho eye delight eye bra ye sizi ye nwuma nyina ye ne na wotwenum na ye ma enwuma age adwen so no e de to ho na ye baby say Nyankopon say Ewurade wo na wo bo ade wo na wo ma nipa foforo ye Ewurade wo na wo de homede ya ma yen homede say ye nhome honhom mu ensan homede yen honam ene gye yen na say unya say delight no a ene gye sem ne say every week you look forward to it per se edru free ya wode ko no onko anka we jump into the Sabbath won so a eye burden ma wo no eye mra so die no homeda na obeba na wo dwen o per excuse Upe say we are nkoto na wo hwe wi say we are nkoto intimi ye say time no kra nso yes it's a very ayipa asem we a wo de abaye yen ka won asem enye sa na yehu no yehu se homeda no eye burden mom e ma yen inse say ye behu say eye delight enye sa na yehu no ye pentem amanatwam ba na say homeda kra ntimi because your plans no in fact homeda em say ye free mu o dia say na ye burden man because say be ba no ntimi nko adwuma bi ta be burden na ma yes me ni me ba krom han me nya kwanya tena adwufo na ewia ne beto 3 o'clock kra na by 2 no because Sabbath obi entu car obi a to the shop no some they strictly by the time sunset bia
It was a shopkeeper no buy 2 nets or pon. Oh. So you look forward say, hey, bet me abo me ho awie. Na ekwa bed na ma. So when who bed side of it. Hey, and they say me to no, timi to ya na wo rush no. E bed in ma. O me de yes ano pe ebekwa adwuma. Obekwa sorry. Enuane a wo be noa ne sia besiesie o mofra ho ne nyina. Na wo dwen ho bebre na ye bed me timi nya ni nyina. Answer na wo bekwa. Ma me fa wo ehye wo say na no wo sister oh yeah I say yes sorry yeah enra sabat me say oh yeah I say yeah sorry yes I could be more me say sorry 5 o'clock I just say all day was sorry 5 o'clock I don't bed na my but them side is say ye mra ye ne nyame no enya yonkufa ye ni nyankopon pese ehu ni suban ni yenya dani mu anije ti sa how no na ye na ese de to nchen but we need to experience God e wo kwan bi a ebe ma yenya anije o mse da ne ho me da ne kra ba o pray ye kwa duma longer we see if you don't know pa me kwa duma me feel because enyumre no me ba o ye dey me ho me so you see that delight that day na me ho me ntina e ma me cherish it exactly but within I'm saying nyame no pese nya sua hu no say that's wrong ho me free unyuma ho eno achi me pese me ne unya ayonkofa that's right stronko da no pese wo experience me do no me say dey bisitie nya bre bi ma me sa da no na ni me ayonkofa no enwe peye great now and I make can say so how you be then because is it because they say hey 5 o'clock me say sorry because I didn't hear because also a year duane a the baba sorry also you say any ho asa de no any ho say enka sa bed no enka e bia any ho enye ye na create bed no be ya no be say me your bed okay em say senka susuam pa no krempa ye di homeda no say de nyame sie ni na kasa bed ni ho okay o say yemfe nansia na nsiesie sir sabat nso nye da ye kodi mutu ni abekwan na sefo a simple food fruits vegetables won sore nwen sa na ma we exactly but said ya pay ho asem e de ka sabat ni wa pese oye ma ne yesronko bi no e de de bed ni ma ye see free kwasi ada to ye nta adigu ho eno ano enuane ne kakra pe simple food bi di ohomeda ni mu a e be boa ye wonwen se wo sore believe you me homeda o ma ahwedimfo aye ne omote Jufo no obi anu aduane homeda Jufo mo nante setema o monye enti no story the whole day is between you and your God and worship by no niema e dia beka wa ma ye burden ene na ma ye brain enti nyame se ye ntena sibiem ye nwen ho niema bi wa ye ntum simple foods fruits vegetables nuts cereal ne niema o dia ma kakra no if you concentrate on that enti be boy ma I just create another me pa I just create my uncle Timbre once and oh dear ye kan nyina dia me hun ha pa enti ama be den ama ye ne say yen Saturday no aside niema no priority among the days no yes because ye ma day no priority na you're setting aside out of the days anyame dia ama ye no anka ye nya house because I may come from nyuma so a days aka no a metimi ya hoboa or how me from bia so I don't care me call eba adan no nyame da no for my yen say enu ye da wa setting apart ye we ni enye na enye say ye no sa akeke o enhira bi kura san di de ye na chi enti enhira na ye mpe anase sen sani adua kan aduane nti for a day no say nuane no mani a what will I lose again measure oh no but ni nyina ye ntimi for go anu nti aduane e bedie ni nti obi betima bedru asore dan mu na program ya hase onim ba bia ya hase free ni ba bia de kwa kwesi oh no asatade bi kura no so otiesie si ho no ahya memenda no a wo ban fe no kogina wo drop ho wo yiwe no de ato no yiwe mpa bo we for we just ya nia ne amma sa ne amma na nye sa na tro no so ehye mai enti ya so ya ne aso odin na de sa ha no ba enti o se yesesen free great good well on the humorous side na because also because we be married nuts no any fruit no also create another burden for the person so but I'm just joking the person be trying to say I think it's say the lighter side of the Sabbath. Yes. On say Israel for no. Nyame de ma omu fo nhira, but e bedru baby no. Na omu amana ye say
also yoke esuomo konua ti se ne ye ka ne ye bi o se kakran na omo de ye yo nya da krope Nyankopon de ma Adam and Eve eba no ano I believe say na a delight ema wo mo but as they went along na no me be frafram na new one no mo set rules no mo ye say no afi de na be dane burden you for the year ken 1 mile it is the enkra no a 1 mile onko eye burden is not enye eye 1 mile no na ema nhira no ba o eye the city no a waya manyame no enti ye kan aduane asemi ni ade ma obi nye anu nsi boni say panelists ne kura ka say Sabbath kura me ni aduane we it is how you do it to take away the burden part na ewo mu no ebe ma nyame nhira no wanya kwan ni nyame edi nkomo na woni na nya say nhira na ye ka ho asem emeji obi anu nsi ayi boni say ye say ye to fruit nkwa me ni Sabbath that is not what we are saying ma fruit mama me o Sabbath so o side ho na say no na ye wo burden na cut it off and make sure say obey reform to Sabbath no amenya me exactly woni no enije no ayepe yes yembre no atia yem pa da agilifo adisua we no say yehiambre pa na ye de aye do kwasem ne say o mabọ mmode a chechire mu say ne ye ka no ha say no nyi ya no enkosi bone say ne ye ka but under normal circumstances no wadi banku joada di yi fufuo ibnada asadi abete wadi mu wadi na Sabaso nko a obi fruit ana na say obi so say time of delight also delight obenya no ye weche no obenya no Sabbath no ntino why do you take his delight away from the Sabbath enti also can what you say if you on Sabbath no on say die go na ye ni delight oni na obedi but what we are saying is say nyina nyame ama ye nyansa just reason ye nyina ni burden baby ewo enti wan hwe ya na ye wo burden no ebi kura na enye me burden because who so obi di die go ene no you don't know when now prepare if you can say obi di die go enti Sabbath no ye ya ebi kura wa ti exactly when me kire no enti we need to be able to know say ye ni nyame na ebedi ahia onyame o ye liberal in certain ways but the standard ye standard enti o ma ye kwan ma ye ba nanim se ne ye tie na mbom on lower the standard ne se wo nti odi ewu a wo pa di nti na de ma lower me standard say enu nti watu ana watu no exactly ye kitwa bi enti na o che yen say o che Israel for ne say ye mu wotu no monto monnoa thank you medase enti hana ye de yadisua no ebe hwe one other important na wo mu eye say wo say homeda no eye abra eye community time for community in fact so hwe Acts chapter 13 14 17 18 na bon say omum di Yesu akini nyina at a point in time no omu hia omida bia no omu hia as community no omu ka onyankopon asem je se na ye hia omida bia na afi ye nso ye ka onyankopon asem no enti enye se omida no ye da ye hunu se eye kronkron keke ye da abusiafo ne asafo ma ye di hia se na Yesu akidifo no eye wasomafo manumona ti homeda dusia ne de se ye ka se ye ya ye behia mrepa na ye dia ho kakra bi na ye dia ba na miye se ne ya dia ba yin so wafa emu aba adusua etoso dumienu na ye de abrewi or say experiencing and living the character of God na ye de abro that's ende ye de adusua edi awie kra no e de ebebro ba bia obiara no ahbrase mu no katawati katwani na fe opening insurance my ma ya monpae e da wasinyame tumfo asema ba manchen o ahoden pa na mehia se betimi die wa asema ye fo enye tiefo erefifo wase eda na eda ese ani die strong kon wahia so no ate ho nti mayen fa ho sisi epenwura sa adan no mu eni atiefo nyina ese mu isra no unyame wotimi dia mayen se de wa hye ho bo eda wase so tie ensa odo ba Yesu Kristo din mu nti amen amen